Ta alofa lava i le vaenga mua le nei o telefou o le si ufonga o le laumua i Wellington. O le tala mua. O tangata New Zealand i Australia o loo fia fo i mai i o lato ainga e le i au fia i le whaasoa ina o potu ma awa noa i le tonu no whanga e whaanofo e sea i tangata mai whafo ale MIQ. O le po le solulu lea na te tala ai i a tangata New Zealand i tunu i whafo e talo sanga mai mo awa noa i potu o le MIQ e pei ona whaasisila mai e le malo. Pei ta isa le i tu inatu le awa noa mo tangata New Zealand i tonu o Australia o lo o fia fo i mai ona o le leai o ni malanga fuafuaina ani wa lele i le vā o tunu e lua. E whaitau fia hawhe tangata o New Zealand o lo poloka i nei i Australia. O nisi na amata mai a o ke topa o le tausanga taluai ona tausu e mai ni awa noa e toi fo i mai ai. A o lea ua umatu le kirisimasi ma aso fia o le tausanga fau ai o loo wha talipea mo le taimi e toi te tala aife malanga inga i le vā o New Zealand ma Australia. O le tulai mai o le virusi o le Omicron o toi tu atuai a Februari ia le fuafuanga le malo mo le toi te tala ina o fe malanga inga o wa lele i le vā o tunu o lua. O le fuafuanga sa mua na whaamoimo ia i mole o ngā te tonu o le māsina le nei o Januari. O se whaaringa mai le malo New Zealand na ta wai, o le swinga i le se furu aso le umi e whaanofo e se aitanga te tonu o no whanga o le MIQ ua mafua ai o na whaititia i a potu mawanoa i a no whanga ai o loo whai e pēta umwhainga ina i a maua se whasoswani mō tangata o loo a fia ai. O le aso luas fulu o Januari, ia leisi taimi e toi te tala ai tāra sanga tangata New Zealand i tunu i whafo mo awa noa i do tonu o no whanga nei e whaanofo e se ai tangata pe a taunu mai i le atunu. O loo whaawau pēa o na whano le soifua o tangata i whaalawe le sami i le nei vai tau o le tausanga. Le aso fo i a nafi lea na maliu waise a li e siri atu le 5 tausanga o le soifua ona o se whaalawe le sami i Mount Maunganui. Whaai lia mai e leo o le nei tangata o stasi o tangata e toa whaa. Sa whea ngai mani whaafi tauli a o whe ausi ai le sami. Sa mawhai o na awane o ia iuta e tangata lawe ai, manisi sa iai ia aina si linga tau mwhainga o le whasoswani mua a sui o le St. John Ambulance mai na umai lava ia lona soifua. O lasa fo e na nafi lea na liputia mai ai le maliu o le tamā matua, lea sa tonga vitia le whalamaitele i Waikato na manua tinga aina i le whaalawe le solulu lea na sae ai ma mafuli se waa i le nuu o Pauanui i le Coromandel. O ia e to tolu i aita ngata sa manunua tinga aina i le whaalawe o isi e to lua o to maiti o ni whanau a le tamā le nei ua maliu na nafi ia mai o tu langa tinga aina ia to maiti ia i le whalamai o to maiti i au kilani. O isi ngata e to lua le au ainga sa manunua miti i le whaalawe. O li poti le tamai o le whaalawe nei na whaalia mai ai whaapea sa tau mawhai ia le nei ta mamala na whanau i lo lātou waa e lawe ai mai i le sami ia ni tangata se so lua sa malanga pe sa i tonu se waalo nofo lua o se kayak na tawe whea i le moana i se vaenga te tafe ma le so o le ngā tei whale. O le anga i atu o le waa e lawe ai mai ia la ua ia na tai ai e se ngalu ma tupu ai lo le whaalawe ina ua furi whao ma poloka i lalo ia le tamale nei ma lana whanau la iti. O le ali mai o ia i tu ainga o whaalawe, ua whapeu na whesilingi ai e le totele o le atunuu ia le pongai o le sanga maali liu ma le mau o le soifua tangata i le nei lava vai taimi e le ngata i le sami ia ai whapea fo i vai tafe ma vai tu roto o New Zealand. E sa fulma le iwa le a whai o mai fauko viti sa fulu iwa sa wha mauina na nafi i do tono o le atunuu ai fas futolu i do tonu o no whanga o lo wha anofo e se ai tangata malanga mai i atunu i whafo po o no whanga i o le MIQ. Ta ua i le ripoti al mtanga ruenga le soifo maano noina le si itia la whainga o mai fau i no whanga o le MIQ mai le luas futolu le sa iai le so lulu. E le tonu le mtanga ruenga a tonu o le tele o mai fau ia e a fia ai le virusi o le Omicron. O le taimi nei, ua matua sawa le pipisi ai o le Omicron i le tele o tunu i whafo e au fia ai ma Australia.
mai le o se mea tau mataina le ono to tele o tangata e mawai ino whanga ia o le MIQ i tono New Zealand nei. O mai fau e fast food toru ia i tono ia no whanga sa malanga mai ia tunuu e au fiai a Amerika o le United Arab Emirates, Peletania, Australia, whapea initia, Qatar, Singapore, Sepania, Siamani, Fiji, whapea mo Sri Lanka. Ai o mai e fuiwa i le lautelo le tunuu e au fiai le tono i au Kilani, to o lima i le Waikato, to o lima le Bay of Plenty, to o lua Taranaki, ma le to tasi i Northland. Ua whaali mai al pulenga o le tu malo whaapale mai o Wellington e whaapea o le to tele na ua o tangata e fia whaia la tau tui pui pui o le COVID whaapea mo tui whaapopo o le booster, ua wawe ai o na uma waila au mo ia tui i nisi o no whanga o lo whaatino ai ia ngā ruenga i le nei vai aso. Leo so lulu e sili atu le fast fumaltasi afe e la whae tui pui pui sa whaiai ina ua whae titia mai le ono i le whama sina talu na uma tui e lua o stangata o nā ngā maalea mō le booster. O se ripoti e le leitio a New Zealand, le Radio New Zealand nā tā wai, e to tele tangata na watu i whale tarawai mō lātou tui pui pui ma tui o le booster ai whaamalia iai e le talia e nā o tangata sa whaia lātou bookings e whaia o lātou tui. I se tananga le Radio New Zealand na whaadiai e le li o Chris Mitchell o le DHB a le Capital Coast e iai ia whale talawai sa uti ai le whaasoa i waila au matui le wha mai. Ai peitai mo whaia rita mo whaia ngai wawe ona toi tufa i nā atu iai ia nisi tui ma waila au wha au pōpō ina ia mauti noa e lava ma to toe mo le to tele o tangata ia ua ngawaa mo le whaia o lātou tui o le wha mai. Whau tua ina ai ma maro le tino ina ia on sai ma lava papale a o wha ngā solo ai le whaia o tui le nei vai taimi. O leisi vaenga o le tātou tala e nei tai ao. O le aia i pēr i Australia sa ia o atu i laso ngā fua ia le li ta alo numero tasi o le lalolangi le tālonga tenisi o Novak Djokovic mai le atunu o Serbia a o whaia tau mo whainga ana lo ia mo se polo inga le whaamsinonga e tāo fia ai le tipoti e se ino ia mai Australia a o le ia mata le tāmsanga tenisi o le Australian Open. O Novak Djokovic sa tau fiel malaiwa alele me le pone ina ua taunu ana i Australia le pole so lulu mai na whaale au ngā ina luna visa e uru whale ai e le ofisa o whemalanga i ngā Australia. O nafi sa whaiai se ilo ilonga whaapitoa al whaamisinonga o se tau sanga a analo ia le ua toe mawai nei le awa noa e whaatari ai mō ni nā iaso mō le ilo ina o le tau sanga e tau fia ai le tipoti e seina o ia e Australia. O le li nei Novak Djokovic o lo umia le siampini o le Open a Australia le tālonga tenisi mai le tausanga taruai mai ua whaaiva o na ia umia le tūranga i le taamila sanga lava le nei. O le mafuanga lea o le malangane o ia ina ia tauwa i le taamila sanga tele le Australian Open lea e amata i le asas fulfitu o Januari i me le pone. Pei tai ua le talia luna visa e ulfale ai i Australia o le nei li i e whapea e musu e whaailoa pe ua whaia pe le ai e sona tui pui pui o le whaama i COVID se furu iwa. Ai o le tula whono le State of Victoria mo le taamisanga le nei e le tau i tangata ta alo uma e fia awai o na whaia i o lato tui pui pui o le COVID se furu iwa whapea ai ma tangata uma e viso sani ma a fia le wha fua ina o le taamisanga. Whalia mai le fia o le Palestine o le malo Serbia e sa wai ia le lile nei e ona o le whaai unga ale malo o Australia. Ai na whaadia le pāmia Australia o Scott Morrison o le mea wale ni mai ua whaamautui nai e le aia stasi e sidi atu i lunga o le tūla whono. O le tūla whono a le tūla whono e ia mai o se whaai unga e matua langolangoina e le tōtele o tangata Australia. Ua le toe mamao ai a mata o na whaatawina atu e le malo Australia i le malo Japani i le kasa mama le Haikorsene, le Clean Hydrogen i se vaenga o le Paul Kalame e whaitau miliona tā la mo le whaale leia o le malo si anga toe whaafou po le Renewable Energy. O le Astofia Nafi na saini aise whenga inga i le vāo malo i lua ua mawhaiaion au ina atu ma fia i le malo Japani
i le vaenga mua o le Polo Kalame se lau 50 miliona tāla Australia mo ana fe whaatau inga o le haikoro sene wa maa. O le alango ina i le nei Polo Kalame le wha mama ina o le kasa le nei do tonu Australia ma whaatau ina atu i whafo ia isi fo itu ainga o kasa mama e au fia i le ammonia. Whaalia mai e whapea o le nei ati na i tele e o tu lawa i le tausanga i lua afe 50 o le tau na mawaila whainga e o i le sefuru o no afe o awa no whai ngā ruenga. Ai ese a isi ngā ruenga tu se sefuru tolu afe la whai mai i le fausi o fale ma no whanga whaapitoa e whaatino ai ia i tu ainga o ngā ruenga. Ta ua fo i le pandemia Scott Morrison o le mawhai i lalo le ati na e nei o na ngā lua whaatasi ai Australia ma isi atunu o le lalo langi i le whaaiti o kasa ona mai ngā luenga whai o le ati na e o le tamao a inga. Ua ta ua se lipoti i le so le whaai unga le pulenga o le Facebook e tau fia ai ma whaasaha pea le lisa avemu Palestine o Amerika Donald Trump mai ilo na whaonga ina o lea fo i awala fe sauta inga se ia o i le tausanga i lua afe lua fultolu. O le wingo moni o lea whaai unga e le toi mawhai e Trump o na whaia ni ana whaasi silanga ma ni ana fe sauta inga whalau o i tele e awala atu i lunga o le Facebook e pei o le to tele o isi tangata. O le nei ali e maalosi tele ilo na whaonga ina o awala ia o fe sauta inga tele wawave pei o le Facebook ma le Twitter e whaailoa atua i tangata e langolango ina o ia ona manatu ia wa me manao ia i moise o le taimi lea na avea ima Palestine o le United States o Amerika. Ua mai tau ina le taunga tā o tamato i le nei vai taimi o lona winga e le tau o na sauni i la tau e fia i le foifuala au aina e le tongi ia se tau mao runga na i lo le mea sa maa sani mai ai mo tamato. O le tau sa iai le tamato i a Novema o le lua afe luas fulu sa tolu ta la iwa i le kilo ai o mai le tausanga taruai nei lua o lua tasi ua o i le ono ta la se fulu ono sene i le kilo. Ai o le vai aso le nei le o ai i le ono ta la fast fuiva i le kilo supermarketi le Countdown ai fitu ta la 5 sene i le kilo i le supermarketi le New World. Whalia mai se sui le kompania le Countdown e moni ua alu i lunga le tau o le tamato i le nei vai taimi o le tausanga ma fualea o na o le tau le maua o le tamato mai le ofi whaatu anga na ia ta ua e iai ia se whaamai e whapea ua whaina i le olo le leo le la au o le tamato i le tonu o le tunuu e le ngata i le na ai to tele le ofi whaatu anga ua la tau le toe to toina lea la au aina e mafua ona e le o mawhai ona ave te whaatau atu ia tunuu i whafo ona o a fianga o le whaamai. O le whaai ua le nā le nei whaapoponga o tala fau.